dan i dobrodošli u epizodu prvu Unturneda sa mnom i Karlom. I kao što vidite, već sam nabil da imam sve moguće. Molim. Opa, te golim. Gotov sam. A, puši mi auto. Jedno traktor. Okej, više nismo goli. Imao sam sreće. Potato seed, okej. Opa, to sine. Uzimaj. Neću ga napast. Idemo. Jebi ga pašće mrak. Što je ovo, neka zgrada? Okej, idemo otvoriti vrata. Zatvorit ćemo vrata. Daš samo neku drvenu zgradu. Puno oružja, jebote. Ala. Luka, šta sam našao? To daj ga. To. Čuješ? Da. I naravno. Ej, to je moja kuća. Tvoja kuća? Pa da, ti ćeš u moju kuću, panjino. Ja gledam zašto bi ovi stavili u igricu to nešto. Da rukro se... Ne znam, nije. Sad ću ja doći po tebe, ne brini se. Aha. Sad se još brine Kastoriku. Jesam ga sad. Nisam ga ipak. Pusti me. Čuješ? Pusti, vidi ga. Evo krava. Dođi, Barička. I hvala što ste gledali ovaj kratak video Unturneda s Karlom. Bilo je čisto ono da brzaka. Wink wink. That's what she said. I nadam se da ću osvijeti u sljedećem videu. Doviđenja. Karlo, mi krave, dajemo ti svoju riječ da idemo po tebe. Bolje ti je da držiš jedno oko otvoreno dok budeš izostavat, jer mi ćemo doći.
A kada dođemo ti sve se otići. Ne pitaj kad, ne pitaj gdje, samo sve dogoditi.